mancing di sini teman-teman. Coba spotnya di sini. Mudah-mudahan ada rezeki. Kawan-kawan, wah, terlele. Mantap. Oke. Kawan-kawan, tempatnya. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Kemarin saya mancing di sini 2 kali teman-teman. Dapat ikan lele 4 ekor. Kemarin, jadi saya kemarin belum merekam, makanya hari ini saya mancing di sana direkam teman-teman. Oke, lanjut.
ikan nila lumayan kecil-kecil, dikit-dikit tapi teman-teman video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.